Meghalaya SSA School Association Central Body MSSA hapok kejinglam President uba Aristotle Rambai kelapan benap kan penlong ya ke General Meeting hakan riu tereku risau harjar arpusan Hamadan Malki kaban long hakapor khadway beje mensiam Ulai turu bag jing temu jokani kejingelang kalong manya keren ya kejing dawa jongki nagamdak sorkar bahkan penskem ya kakam ke jongki kata ban pentrai ya ka pay structure ha ka baidai berkejing penkiu ya kutulop kino hikai SSA bat banya keren halor kejing penmi hukum ya ke Supreme Court babaro kino hikai kedai ban pass ke teachers eligibility test nagaliang jongka association ke kerpat ya baro kino hikai SSA na ka rilum khasi berjantia makin wan renti ha kani kejing nyalang Nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association Central Body ang pentip syapi baro kino hikai SSA hapo khasi baca dia ba kaseng kan sepelong ya ka general meeting hakan riutrik jong nai Oktober jong tau senem hapo Madan Malki hakapor karbi bejemen step hakani ka general meeting ngin sayo banya keren hakabai dei bat ka jingya lenti jongi bat ka sorkar alor kimat jingdawa jongi kino hikai SSA Kebanang kong kalong ya ka jingdawa jongi na ka sorkar bakan penskem ya ka service jongi kino hikai SSA kebaar balong ka jingdawa jongi na ka sorkar bakan pentrekam ya ka pay structure hakabay day bat ka jing penkiu ya ka tulop jongi kino hikai SSA bat kabalay kalong bagin ya kren halor ka Supreme Court order kabala penmi ha ka sitrik jong mulai September jong mentau senem kabala penlong mandatory ya baro ki in service teachers ban pas ya ka teachers eligibility test demi ka TET dikumta sechisin nakaliang jongi ka association angi kerpat ya pi baro kino hikai SSA kebadon hapo khasi bat jantia bapin sngau bahaban yawan renti sakani ka general meeting kapan long hakan riutrik jong benai Oktober jong mentau senem hapo Madan Malki hakapor karbe beje men step